Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam takasngi. Ya ke Meghalaya Olympic Games ke bandriu la pli perdano do menteri rangba ke jela u Konrad ke sangma menhaga arpui trek u kala lingkot arajar arpsan ya kaba la pelong hawa ya jer multi-purpose sport complex Jowai West Giant Hills District. Dakipo hajar ngut kinong ele kai na baro ki district ke jela ke shimbenta. Katay ke Meghalaya Game kabala pelong hajawai bat wa ya jer kaderu shibenta ke jingdap sunflies nem ke jela. Ha kerukam kaba ipu iping bala pelong ke jingile kai jeng babunjan. Ya kaba katanat kam sport affairs kala pelong ha ke jingirap ke sorkar ha ke jingdut kumba live san klur tyngka. Ha ke jingpoi ke Meghalaya Games kalong ke jingkerkui ki shnong ki town nomor ki kampen roy. U Konrad ke sangma haba aina mi ke jingkiu jengka kamile kai ke jela kadai ke jingya tray lang ki pat ba ke jela. U ong ke jingile kai kamle tang ke jingjob tama kidai syapang ke jingtei ya ke jinglong ke jinghikai ya ke jingtray shitam bar ke jingpenroy ya ke jinglong renti ong menteri rangba ke jela u Konrad ke sangma. Hakaman palan khatsan hajar plus kinong yele kai ki ble lumlang hamadan yele kai wa ya jer multi sports complex Jowai hakasngi balang na kabenta ke jingelang pli ka 6 Meghalaya ke jingele kai arhajar arpsan. Baru ke skim ki bangi pentrai kam na kabenta ke ni ke Meghalaya Games kerpang berkumjuk na kabenta ke sautli ki jingele kai ki blajia kapor bakani ke sorkar kadang sensyar. Kilong ke jingpen i ke jing shimkia jong ke ni ke sorkar ki samla jongi. Long menteri rangba ke jela. Kat ba kinong yele kai berkamadan ke badan palat khatsan hajar ngut kinong pekai kidang ya lumbat sngap ya menteri rangba ke jela. U laya sami ke jing ai jingmut ke babha da ka ba ong ba haba ubri u yele kai ba di kendu i ke jing syarem u de ban pediang ya ke jing syarem bat ban trai shitam ban pen bha ya la ke jong kesam. Kejing yele kai ba kejing shimbenta hakum kini kejing yele kai kedai syapang kejing long renti kejing trai shitam kejing priang kejing syarem kejing hikai na kata kejing syarem ba kejing penbhai la kesam kadai syapang kejing tei ya kejing long ula penram ngi penti kena ba ya kini kejing yele kai on pelong hakarukam ba kelan na manginget ba man la kathan kadong kadon la kejong kabor ong u chief minister kajing pen kelai ki jakai le kai kam ai jingmen toy tangi ki nong le kai rei kan ya rap ru ya ka roi ka par ban poi shabaro ki benta jong ki district jong ke jela ula banjur. Those are the 3 flags. The 3rd flag is of the 6th Meghalaya Games. By the Indian Golf Union. These are the 2 athletes right before you. Athletes from Reboy and West Garo Hills districts won several medals, including bronze, gold, silver, as well in different champions. Well, now the flames and the torch are in the hands of Shailam. Good evening, children. School children, good evening. School children, please make a line as per your school. Please make a line as per your school. Your
teachers will come and you'll have to follow a teacher.